mwene kinani yenda kubuza itwe nkihanga ro dressing code tutagaka kuzari tukura twacu bugusa abahagizi b'ekibiina kya National Unity Platform nkagana batano bahindikire bwanyuma yo kuburira engiri ya NRM bayegaita kibiina kya NRM omugombora ya Kanoni omurkazo district. NRM kijo itsangu jambo nchuki nyine ni cyecho ndicyo cyakutokugambira bafate simu yanje akabakina atokwasira nesimu ya kisansi yabaraguru nashasa kuvuga mazita ganje kuza kureba president wanje ndikumukuru banyoka kura data gukunda NRM bana jangu bakabona bona tinko bimanya nyo obodire kurebo Museveni kazo eyizwa ngo kazo herkumanywa district ya NRM atwiremu abantu abataragire mu kibiina kya NUP kandi aba baheire enshonga zimwe ezabareteire barwo muri NRM. Museveni nebambwa diso wegombora nyowe deba bambe bisanire ndinkubasa kuva nyowe kimpiro munu nekimpeki akaru kandi abo yasomere nabo akabasinga kuko abo binemera mu bweta bw'inka nanye kuyakozera application kampara kuyabiragire nagenda nawe cyakahire nasangayo Bob Wine yajati mpagira umwana naza kufuna imirumo abantu hona bashoborere ngo kubushuma hamwe no kuhereza bi bareteire obutamarwa mu government age kandi government ya movement inaza ibumu mujango inusinga hatunye woy obita nacu bibere umbuzi entamazanje mukaga entama mukaga nabana bashudubona buri secondary hati ni barje kwibere tubanye manana na pada aifa kizago matare banyi bwa kabampe kaparisha bona nyakatunji kafunwa bandi hatara injira mu cyangwa 2012 tata kabari we yabire ari coordinator wegombora ya Kanoni wa FPC onganyonga nda kubasa kuchicherezana nona gumani mpagira president kina represent cya Musanzu na nyina atanga kureba umuhanda warwo kakikaza hirwaro batugira ngo embaze ne yabusa kunka waza muno basa kiyanje baji nyuma ya marenya yake nyine unkoza nawe mwene yo bobate eco cyenyine cyo cyaresere ni pinduka ni bwo NRM nizo muntu tifaka sakapikanje katekaho kandi mu mukena ka government ya hatero mo dombi yinza mukena mukatwarusha ona harho buringaniza coordinator wa NRM murkazo kano aikiriza Moses Musajja abashoborere ngo kwa bekibiina kya NUP barkubakozesa bakabariraho kandi yabahamiza okwarukuza kwanjura ebizu byabo wa mukuru w'ekibiina abantu bareke kufunga abana b'abantu kufa abo kwenda kubagana enjawulo yabo so UPDF tereze kunu yakuronda president Museveni akaruru chonka kandi namazuma ntumukunda abo kwantuma ya hatu ihire tutwija kweshereka ari yecyo konko kukira munongo kumanye bikusasa abanyakazi kumanye bikusasa abanyakanoni okura ukareba aho nashitamira hine binahandika kandi hataka hoyeho kuwika muzaini zakuba byamushikire icyo ni nkibahanuze Baitana bwanyuma yengire giho beira coordinator wa NUP omurkazo district aheire obujurizi ngo kubarire kuterwa emboko z'emigongo kandi wabebembezi b'ekibiina kya NUP batar kubafaho benjimwe mwena numumanya nyimbiya atko nabende aho twiro munupo nkebito birent korana ndumanya konke cyasingire kuntegasa n'ekibiina ki katuri imbara choboko yabironja mukajerero kandi victim umbanda batire chobo watera ababire batutumere ngo tukore bayanga gukora ki kutiyamba nagarukana atachara babina beningwana tixzeye yo wahindikire portixzeye na yenda borchintu atunga simpasi mbogo cyanagamba bajarangwa arabe hari wate ninkora ba kandi imba basonuka wote bakumetera by the way and what in security tubakamukwata
bite mugongo bakora ki babahindukire bashoborere ngo kuba kuza kwagira NRM okukiza abagamba bayo ngo abo kuba nabo nibarebe byekozere okubakiza okumukujaje NRM bayiro egereza okukora nyonka shomero mu UPE muhure bana banje muhure mureire tata ekaleta UPE no barebe harmebriri ziningashi abakuzamba bakore byabo but government UPE ke introducingwa ki President Museveni cyo ninchi musimirana nano obu bwakoze robo mamshanyasi kunuka kaga tari gashako simana umumurkazo inababembakira nkwiro ine motoka bayiro baryomba basisira karo in this form nkwino ine motoka yabusa woni niyo